saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nisialilika mwendoni wa saa umwe na nusu cia wa chuma wa matuko miongweli na nana mwaini wambe mwaka wa ngilili na miongweli na inyani to Caroline mwenu wa muteti na one Vilingi wa Mauvoo. Ni dhiwandite edhiani sana kesha rondinda uloko kwete Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko. Woni waku nitukosa nambani ya ile itatu kenda imo itano kanava ya mtandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV Mauvoo. Otondo tukumbanesie kwa ukuve nitao. Ala tukumbanesie ni vamwe na ene nthikitui kukula makuna elivoti mona ando maingite mangoi utuku. Mumanyi wanzalae mwingi ya udhuiloni wasua kukulio utethio alikefomwana. Ateti ma ODM na Wiper kwenda ndongo isio kitia usumbi 2027 ni kumbi ya siasa. Na makundi ma Amy Kaiti kwenda mongele umani uimini wo. Vilingi wa Mauvoo. Mauvoo mbeange kamwili tuka ukuu wa miaka 14 kuma utuine wanzalai wodini yangu tani ni mwingi ya udhuiloni wasua na kalaka neki mutiani wa KCPE mwaka muvitu yuwi kwacho wako uwi kwa ndumango ya uleu makatethe siku ikilasi cha form 1 skuluni wa secondary wa A2 wa dhitani na valanyinya wake utena ukwati wa mutwa skuluni kumuna na dhina mwingi ula umekumbilite. Masimoloko anakwatie Maxima na 3 na miongwena na 3 na valayu ya silikali ondu mwenando mango ya ulau mavikie na umutwa sukuluni no kenda kuyanisia ndoto yake ya utuika musili wa makwani na kumwaua nyinyamu kuo wa ucha lina musangi na Mauvoo mbeange. Mumanyi wa masimoloko na ulona akwatie Maxima na 3 na miongwena na 3 nsini wa mutiani wa KCPE mwaka muthele kuma sukuluni wa musingi wa Kithioko. Yuche ni cha ndoto yake utuika musili wa makwani vanzi ya Kenya miaka 20 kiende na unyiva. Itina wake kuleo lika klasi cha form 1 onambikia yu. Masia na akwatia valo lika klasi cha form 1 skuluni wa A2 wa dhitani. Na valo wikwate wake wikwa andumango ya ula umavikia na umotedhe kumana na ukia wake tai. Ula wikumilita musi woke sioni chanzalae. Wodini yanguta nini mwingi wa dhiloni wasua. Nimeitwa shule ya upili ya Dhitani na sijaenda shule kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Ningetamani sana kwenda shule nitimize ndoto yangu ya kuwa wakili. Mumanyi wa uuna ula woneka ena kimako muno na kuvikia kuya onena na Vilingi wa Mauvoo ni waweta tawithi itwa kuyiwie timu no itina wanyanya kulika maskulu ni kivathuka nyuma secondary. Na vala yu kuisilia kwikonia na uthuko maivalua na ukenda kukwata ilovie mutoa skulu. Saa zingine nahisi vibaya, nahisi kulia, nahisi kujihurumia. Hadi kuna wakati nilikuwa naambia mzazi mimi naenda kutafuta kibarua. Christine zisani nyinya wakamwili tukana valo kuweta tena ukwatio na monini wa kusomethia mwitu nzisa ya mume wake tawaye mumbini miaka na mbetu na vala yu edhitwa kusomethia sana sia kisita tu weta tuthukuma ivalua na juu ndene ilovie mutoa mwana skulu wa secondary. Emi yakwa nienda usomeria ciana ciakwa cipa ulu lakini ebinda ndi no weso usomeke yuni kula cia silikali na samalia avuko mimanga imande these kusomeria ciana isu nikenda none na tobwa maisha mbukuma wa ngua na ivalua ila ingi nona nini thukuma one these akuveta limu ndani kana o mawia langi na mambiki ani mbukuma na maxi 343 na edit sukulu wa Dhitani na nini charibite olondo ndona nikenda aripoti sukulu lakini yuni mwemelele nolondo tono vike sukulu indi ngoni yakwa ningwenda vike sukulu. Niwongela kana itina wakuvika skulu ni wa Dhitani mwalimu tona wecheka na mwana nuseleta ulika skulu na vala ukuya ndo mangoya ula umamotethia mwana wake wambe ya vikio kwata masomo. Mbanye mwana nikendoke mumbanye
Nundu ate muumba nyende ndo ndulo tona pika to report sukuli akoneka nyemwene na ndiena na nena nya mwalimu ina nenga mbia nenga nginya mande ina yue mande yu ndise ndono vinili ata masino kuyandu mangoya ula umukwacha masomoni make nokenda kwa wanyinya wake muku uwa ukia miaka twendete kumanzalai wodini angota ni mwingi odhiloni masuwa kaunti na Kitui. Go report ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Tuisonga nambe uteti mwaka wa 2021 wenoka wende kumundia ondu kuchete na atongo ingalikoni ya ulei ono maende na kumya mauneni mo yulu wanu ula ukokilia kivevelo cha azimio usakwanini usu ama mateti chamani cha ODM yu nimeomwenda mutongo iwo Raila Odinga aungame usakwanini usu anana moku mawaipa maidhingilila ndongo iyo Kalonzo Musyoka we utoetie ndini wa usungio wake kwa ateti chamani chake Raila nunawetie kana nitene muno kunena niya usakuani wa 2027 na kada ivinda ya vikaka tangasa nukwitia kana nde kwitia yu ikulu enene ni Raila nutona kutangasa kuunga masavali ya thandatu kumanda usumbi Benjamin Mwaka ni watu mbandisi ya livoti ya ikombe ya siasa. Yo mutongoi wa azimio Raila Odinga nuvanie kwa ivinda ya thandatu kuliko tetino usumbi kana yo mivango yake vile ata ni kulela ikumbia siasa yambia nayo kumanwa na woni mulumu ulati imake chumwaniki kuya kiswani matangasiye kwa wasio mulumu kana nongina Raila Odinga eti kivila chosumbe kwa Vilingi. Wananchi wako wa Kilifi bado wana imani na wewe. Tuhakikisha hii serikali mwaka 2027 wameenda nyumbani, baba amerudi kukomboa taifa hili. Sisi tutahakikisha tumejiandikisha kwa wingi ili upate kushika bendera tukupeleke kwa debe 2027. Hatuombi, haturai, hatufanyi jambo lolote. Lakini tunakwambia, tunakuamuru kama wa Kenya ya kuwa ni lazima uwe katika ballot ya mwaka 2027. Raila kuoneni wake wa mwene ni wendie atetia Mauvoo vinyaye na mayete la ivinda ya vika ewetea wa mwene. Kila mara wanauliza maswali mambo ya 2027. Abdulswamad anasema, wale wote wanasema, lakini mimi sijawajibu. Sijasema. Musukumo wa kumwenda Raila haungame Vilingi kukutia kivila chosumbe witho itumbutha nyotongoi na mivango ya amwemba atongoi ngwatanioni kwangelekanyo mutongoi wa chama chawe pa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka utangasi cha Vilingi ni waile kukutia usumbe na tikiti wa azimio. Giving up my presidential ambition will actually mean I go home. It's as simple as that. I think we all need to sit back and take a reality check on where we are as a country. Do we want to continue doing the same things, the same way, and expect the results will be different? Or do we, like I did in 2022, take a back step? Raila kwa ivindambe wangamia kukutia usumbe mwakanu wa 2019 na miongo kenda na mwanza na mavinda atatuma wayume toke hilani mwaka wa 2013 mwaka wa 2011 ndumwe na mwaka wa 2014 evitwe hatuyekiitwa ni Kalonzo Musyoka kukutia kivila kicho sumbe na yundongoi iya uleiva mwena mate ma chama cha ODM methito meiweta ni muungamo wa Kalonzo ula wina wikithio wano matunge kwako na kutwika Kalonzo Musyoka thino wa savali yake ya State House utetini ukite wa usumbe mwaka wa 2021. But I can assure you, Honorable Kalonzo, that your stand with Raila will not go without a reward to you. Jamaa ana moyo, jamaa ana ukakamavu, jamaa ni mtu ambaye unaweza kumwamini. Yeye ni mtu mwaminifu, yeye tena ni mtu Mkristo, yeye ni mtu ana tabia ya ukingwana, ana upendo,
ana upendo kabisa. Kumanwa na muvwavwano wake uteti na mawoni ngwatanio ya Azimio na inavangithia umbano wa memba nene chumwaniki hatio wakuewa kumanwa na itumi itathukika umbano lona ina kelelo cha kutangasa muungamo wa ngwatanio yiku kwenye uteti uendee wakula siukite. Na hiyo mkutano ilikuwa ya National Executive Council ambayo mimi ni mwenyekiti. Hii kuwa ya principles vile wanasema kwa magazeti, principles wameahirisha mkutano kwa sababu wamekosana. Hakuna kukosana yoyote katika Azimio. Tukitoka hapa wiki ijayo au wiki hiyo nyingine mtaona sisi tuko pamoja kama Azimio, na Azimio nataka niseme iko na nguvu. Na yukulyo ni ati Edward ila hakaungama kwa ivinda hiki kukitia kivila chosumbe nuloke Edward munini wake na ywe savu ya Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kukitia kivila chosumbe Edward ili hata enza kana nthini wa ngwatanio ya Azimio wala no chuma ni kivetu. Kalonzo na tangasi kana ndia yumbaniche kwa thuka ngwatanio ni yo lei ati imake maiwete ivinda yake kukitia kivila chosumbe ni yo yeyu na wiki ya kweania nesa makazi medoti la Kalonzo mede amese ede anenyungete wiwi. When President Kibaki in 2002 atotoka president pegalilo enthi atumia metho makola nyai teumia mundu ba enu chemoi itaye kana Kibaki no musyo yu onando ala megwite Eugene Wamalwa Raila Odinga Oparanya mawete onthe megalani mekola nyai nu to sakipoko cha Ruto. Kipoko cha Ruto ni jena kekita wa Stephen Kalonzo Musyoka ikethwa ninga ya kwa mbokoni ya Kalonzo ikethwa nu ula wine sietwa itotha kuona nyono mundu ni myo pe mundu wina langi mweu utotha kuthe na matono manini tikaeta ni no akenya nzima kuona mundu ikaba thio kamanda na weka research wa kwato yuko mbona ndepo no Stephen Kalonzo Musyoka is a simple as that. Ni livoti ya ikumbia siasa dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumavamusini wa Ilovi Nito Benjamin na Mwakam. Ni muvea Benjamin Mwaka nundu wa kilungu kiuta ikumbi ya siasa na tuithi kauntini ya Kitui kumana na mikululia ya udhinzi wa Mang'oi kauntini oisu minister muveani wa uimi na indo silikaleni isu Dr. Stephen Mbaya kimweleni wa kulia enenthi kukuna alivoti kui maovisa mausesei ila mavikia kuona andu maingi tendithia ya Mang'oi masani mautuku nikana kutethesia kukwata alame utwai siasiko sia udhinzi wa Mang'oi Kitui. Kimweleni wa weta silikali ya Kitui vamwena ikundi ya Caritas na Brook East Africa ni maendeleo na kusovya mwiya wa kusuvia ndithia na kukutana na udhinzi wa Mang'oi Kitui. Onesmus Chalo ena mauvombe yange. Kapindani ka kaunti ya Kitui kukusi udhinzi wa Mang'oi minister muveani wa uimi na indo Dr. Stephen Mbaya kimwele ni wamenda enenthi kutethianisa maofisa ma polisi na kukuna rivoti ila maona enenthi maingite ndithi ya Mang'oi masane motuku bala kimwele okwisilia enenthi asu nimamethita maitwa ise siiko cia udhinzi wa Mang'oi na nitumbanĩtie kukitana na ndwa motho wa Mang'oi na tukulia enenzi mekala memetho mona andu mingite Mang'oi utuku kuni report kwa chief kwa zikalama wakubi kwa veterinary officers kana ndo ama kwatwe twitikila ungeli wa Mang'oi matini na ibinde ya mbua yende wana Mang'oi mangelwa na mawa ya matini kiukilika busini na ndiwo mwonywa na mowa ngini waweta kana serikali ya kaunti ya Kitui kusila muvea wake wamana ikundi ya Caritas na ila Brook East Africa ni makwatia nita ni maendeene kusovya mwiyao wa kusovya ndithi ya Mang'oi na kukitana na udhinzi wa Mang'oi ainenzi mona andwa mama kwate na mometi askali mekamale kie nundu udhinzi wa Mang'oi matini wende na kutuma Mang'oi mende na ongawa muno na yili nituwezi Ng'oi nitutethasia kutakiu na kuangera yito kuma miundani otondo yitwezi nituende na ngere miundani donkey welfare policy ambayo tumesobetie tena mwamba na Caritas na ya Brook East Africa na policy ino niyo kwete ile ni atetia program sia Ng'oi undu Ng'oi yale no sobiwa hithe katika program kimwele ni waweta kana ndesa kurelia muungamo wake wa kukitana na udhinzi wa Mang'oi Kitui ayenda enenthi kapindani kala motho wa nyama kwithuma vanene mikadika muisio ni wakwa ya nyama sia Mang'oi ila waweta ni muisio munene ethwa ithimitwe ni ndagitali polisi tu ikatutethesia ithe ni twekia programs ila sielekele kutethesia Mang'oi undu mele no kwithwa
undu mela no subiwa na undu mela no tumika na undu melwe niko kuna maundu na mbesa ithi nitwekia katika budget itu na sio ni assembly county government no twende na policy itu ya moi no twende na kwetela tubitithi kana ithi nitwendeya na kulumililia ithi mang'omi mitu meungelwa ovyo. Minista unwa wetakana mamina kusewe mwiya usu kethwa mang'omi matonya kukwata usuviku munene ta indo ile ingi balwa wetakana mang'omi mayithitwe maikwata usuviku ta indo ile ingi na kulekelelwa balwa weta mwiya uu ni uniko kwa ndithia ya mang'omi ithi ta county government ya Kitui na muveo wa indo nitwende na kukitana na ungelwa mwitu na shirika ya Caritas na Brook East Africa kana ithi le mang'omi mitu mothinzo matini ovyo anu meoya mekaenyama matesi mekaenyama sita inspected na veterinary officers uyu kakavindani kala ngali kauta sithitwe yikwatwa masani motuku ikuita nyama cia mang'ombe we 10 cielekele musini wa Ilovi kindu kila serikali ya kaunti ya Kitui yende enoleana nacho dilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Mwene kivila wa ngwatanio ya athukumi matumota bodaboda Masako Joel mwendwani wenda athukumi matumota kauntini ya Masako na isio ila ingi makwatianie na kumilia nzangili la sithitwe yitwaisya ungei wa tumota eweta kana siko ithi nisiongelekete muno na vevata maofisa mausesei mongelekithito nthini wa uthukumi wo na kumulika mituo ya ungei u otono wakulia ene tumota mathuime muno akuwamo ni kwithiwa nzangili mbingi siukata akuwa na kuvena na kana kutoloka na tumota ene boni mutisia no tumbanisia liboti Juli mwendwa menda ya matumota methiwe metho muno ila meukua kuamo na muno kumanya ila meukua na nduma muthemba wiva kwithova mebithite nthini wa nthi na kuendea no thea siko siovena ni kana songi nthini wa ukui wa tumota chambe nenda kwa mbumio kanyo kwa tuima bodaboda mambo mengo no ebindani ye nundu twambiyo kusia siko siongi anu mambiyo kuya mota o twezi siko hizi na inathela na mbole lisi ambe ya ukila sina nzia na trick mbinge mundu ukamukweta customer na yunenga ka parcel no nenga tukeki kana konenga soda kana kwetulika ba hotel ni tonywe chei na harakati ni yakonywa chei kwembe televa na mundu ziumara na motesu na ithi nayo watu wita kana vena wata munene atuima tumota kuze kulame utia tumota to wangikwithwa vakuse wese gose ungi wa tumota na kutia mena kuno munene na megorasa tumota to nthini wa uthukumi na ingi kutwase na nzaite kueleka kila kingi andu ma bodaboda methwa me oi wala mundu kuja kamota kake embu eze usese igwako undu uyana kana usuwa kamota kau nundu tuonie mota mbingi mundu ayuka ko ya mota nemo mota zu ina cover kana ni kitu ila ngua ithie yumwa na itwa ya ilio na ikomba kana number plate andu ma boda boda ngoma kulia mege mota sio truck nikana withie nundu wa security mota zu na ya ramana balaji mota uitia bandu mana watia ba tia mota stage kana bandu wese nikizese ni cha polisi embono uibandu basa nikana withie ndo nache kamota nundu itwambeiye kuona mota siambeiye kwa na twazie economy ndo yikalite no uthuku mundu kwase kamota kake twese niko uthukumana ko na twese niko kitega uchumi chake na mundu cito mwekwatitia na igore tuwe family mbingi na family yake ingivayenda maofisa makwika ukunikilio wana lama usese ikutwaise ukunikili na kusima na lama na mesilia kana mena siko seungia tumota isio nisema tungulu na kangundo siku hizi kende na kuongeleka muno isio nithi nituonie kwe muthanani weso mota yo akisio ni chatala na ikethwe tuto kangundo kundu miundani na mote esu ila twateiye twithie na kitiro yo tala na andu mamisi na kila twana ukule moya wa DCI na usese yuone kwa jumla masiyuke maike ulela nundu itona mambiye kulela enge uchunguzi watu mota kuywa amora eka kana ego ka kulia yuko sasa ka kulia kamora gwiko na we mora yumora na nitu kwenda alame ukwatwa moyete mota amuna muna tuima boda boda alame ukwata ingisi ya mota maikatate kuna mundu kana kumua ende matwae polisi ni kana matambia moswe na ukunikilio yekwa ningana tumane mota isi oyo balike utwawa na biasale zuye kunwa nao emona ndo ma script tumane emona ndo la matesa mota tumane nao ni kana withie na ito tando ma boda boda mota zitu sino sose inaitwa mana kiko kiundu twana kusiangamiza ni kana withie ukwati witu ndo nabikia na kuthea kaundini ya Masako nyenetoboni mutesia
Umwe wa ndongo isia makundi na memba ikundini sia aimikaiti ni wendekethia vethia wena kuongelangwa umanyi yuluwa ni maya matukua tanzia imwe ya kuongela ukwati ndini wani masio kiliota kaiti kina makundi kauta alama ikona sana uimi wambo kana uwei wangu ku ikundi ilaji tethetie kwa ambatia kwa ukwati wa amemba aya amemba maishirika ya kisione ya jumuisha initiative ni mwe yithite ikitwa isia kisomo chama na kwa ikundi i na valayu yivaniye kuvika ikundi sionde ndini wa kisioki mwakani. Caleb Chalo nutumbanisia ripoti. Kisomo cha matukune kwa mwemi na muno wemi wa biasala kana agribusiness ni kimweke tumete ikundise isione kilione mbunge cha kaiti kekathavanini shirika ya jumuisha initiative ni jemwe kwa atianiana ikundi hii na ila memba meokosi ya kanane une kwa munene kwa Boniface Musyoki ni mwana kivila wa ikundi ya kaiti digital vegetable self-help group. Ila tukumadoa kuwata nani matuvundi tiyo kwa wani manzio kisomo kisio chanema na niasya ndika ya vuvu ndivya ni vitu yangu ko vitu improve ita muno na katika nime ningi ya mboka vitu improve ita muno zaidi atina neto kumya quality challenges ile tuna face ya medudu ama wau niasya yuni sioleka ngite kulinkuma na kisomo choke sio kingi upande no volume nitwangelangi the volume kasaidi anito kumya kindu tukawaza no kwa tombesa ito no kwa mwana skulu aiteja family kwa inde kwa zayu kisomo choni kisio pio na twangelangwa manini tukwendea na kuongelanga umethia ama kienda maundu ala mekumbuka ako konyanema ya matukune matone na kusomethwa tanzia mwe akuthina evinda nemane na ingi kuongela ukwati kwisila nema ya kiviasala kwitina nenda na challenges ya zaidi ya na pando mboka ngo challenge kama nono medudu mauau lakini no na kusoto ina asari skuma ba yande na pandi fanzi kuma bubu ya zaidi ya yino to set na asari kenda itena challenge mono to kapando nesa ina twa so magendo kingi kitawa entrepreneurship kumana the gap between the market zaidi atima kindu kitona tena wa soko kwande Teresia Mutavene avisa wa mulati yulu wa kisomo kwa ikundi kana project officer kume shirika ya jumuisha initiative akielesea kana ikundi ye no dhi womani na ula yende na ukundi ikundi ndene waitengo sikifedha kwa nyota wethia wanzuki uemi wamboka matunda vamwe na wethia wanguku. We have like 5 groups doing poultry that is for commercial use. There is a group engaging in agroforestry, there is tree planting. There's another group in Caleb Chalo, Motongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Indi tuile kanyana Mauvoo asumake Caleb Chalo tuamba kosa udhumo monini ni tusiokethete tuyukulia ndukadhivasa. Kithimi cha siasa kijisa kuungama katikati nonginya cheke ngaliko emwe kwikutetea chama na kuokea makangaliko yaku. Ile hatukukubaliana ndokaweka wazi ni juu ya gharama ya maisha. Kwikuna kithui na ngathio nisio nthei. Umuthi nona president ula wibo wetwa William Ruto we mwene itangazia kana ndimukuka kuungama na Kalonzo nyumbani usiongeke okay. Si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na usundio wibo yake kumi mabetio saa cionthe metha mamwingo yongi kumba wakete me na kulea balea wa mundu akanyenya muthanga. Nothing will come out of those talks is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Tila isi kumanya ulokuweta uwo na ulokuweta ubungu nundu cionthe utabawa usiaitwe metho bate kuvenia. Giweno ya kutinda tueleti twaitie copas ya indhei tigwo. Nenda kurabia kana tuweka hatua tusumbikawa kuma wake imani na kuma mwandani miaka yonthe tene na tene gina ila Yesu ko mundu kunene Kalonzo atuke president esi neza pi pa ugamba ni ono pope mundu ngitambaki utamukunea kula aba lokana kula yake Eliza ingi kikuchabika
Itano kaguma muti uthi ukwate yo ndeka tenda lukeka itenda lukita bigega zokimandeka kwa lakini chongo na chuki katika Kenya kwanza wai muthenya no Kalonzo waungamana ndeto yake akasia umundi niendete thebeni na akaungamana chua nena ekiangea ya Rivers atupangwikwi safari hii kusisi oteo vanini ni wakuwa niwa ukwasi na waliku. So it's time we pulled back from Kalonzo. Let him walk alone. He wants to walk alone. These things are never given. They are grabbed. Mimi niko tayari tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali. Kazi yetu ni kuwanyorosha. Uisua njukuzi ya mundu utakwene nonginya wikale uwitie muwi ndukese kuoneka ata ukwetie kuia siasane kila mundu akula siati ni ya kipo pai a maitha ma kilevi uteti nayo ni kendoye ikumbi yichao komana nake Erastus Kithuku Anzomo kilungu cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambia saa 3 cia utuku va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mauvoo maitovikia va Mutongoi FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku twina kithito utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua mauvoo kula methamani kitwe wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu no kenda kuvikia onthe ala matolonganile mutondoni wa umandhi na hindi kwe mbua sua na itulumo na umu wa ilovia italo ya Mutongoi FM niye kuambuanga itulumo isu kukwetia Mauvoo meo na medhiomo twithiane kila muthenya ova Mutongoi FM ngiuvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius mbili Mutongoi FM ni watanio ya Mukamba. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Nina odhota ingi museisa mwendo anikenda tusonge nambe ndene wa Vilingi wa Mauvoo. Kilungu kinene cha miti ila inavandiwe ni mivya kivathukanio kauntini ya Makuweni ivindani ya mbua nikinakwatie na kuende ya kuongela kilungu cha mutitu kila kithi twendi na kuothodhe ya mathina mauvinduku wanzeve. Ainena nandiki ma Mauvoo maovisa ma muvya wa ukunikili wa mititu vake na ovonge wa Makuweni director wa muvya u Dr. Michael Okeyo nuombulambe wa kilungu cha miongo kenda yuluwa na cha utalo wa mitingili maneli ile na vandiwa isioni kivathukanio nikiende kwikanesa. Kennedy Mulinge nukutuelezea. Kwa mfano hii ni matunda ya paipai popo. Ainene ya maofisini mamovu ya kuweka kunikiliwa miti wa Kefri uvonge wa Kibuzi kauntini ya Makueni Dr. Michael Okeyo nombo la 10 na mbua mbingile na uwe kilungu cha miongo kenda yoloa yana cha metele na vandiwe vindani utaine kineye na taende kuya na vatena mathina yuikulia imekuemea mete na kumesovianekana kuwekethia ni yanondo vailete. Msimu huu wa mvua tulifaulu kupanda miti katika Makueni zaidi ya 2,200,000 tukishirikiana na wadau wengine kutiana Kenya Forest Service, the county government and the Ministry of Interior na mashule na wengine. Saa hii baada ya kupanda miti, mambo muhimu tunahimiza wakulima wafanye na washikadau wenzetu ni kwamba ile miti tulipanda saa hii imeshika vizuri, tulikuwa na mvua ya kutosha. Tuseme survival imekuwa zaidi ya 90% on average. Sasa kitu muhimu ni kwamba ile miti tumepanda tuhakikishe miti inapaliliwa kuondoa kwekwe, ndio kwekwe zisishinde miti alafu zichukue nafasi ya miti. Miti ni kama mimea yote, lazima ipaliliwe ndio iweze kunawiri mahali tulipanda. Kumana na miti mingi levando wa masokoni naona mesini kwitha yema kuya na nondo wa kuwa nindo na namwingisia mesini. Aimi maithuthwa kuwekithane maso vindo sio kumana na mo ina wengi alame na indo maithuthwa kuwekana na mutua kulekeli indo masokoni kwa nanga miti. Jambo la pili muhimu ni kuhakikisha miti ambayo imepandwa inalindwa
kutokana na uharibifu wa mifugo, sana sana tukiwa na mbuzi, ng'ombe na punda ambao tunapenda kuharibu miti kwa urahisi, kwa sababu zinakula matawi na zinakula shoots, mwisho unapata miti inakufa ama zinang'oa. Kovinaneka iminaine nthimande kwiyumbanisya mbua ya mwei wa kana na katano mbewa kwithiana na thano mwasa. Uthuthu yuma kwa kukitha miti la meuvanda unit na kwiyumesya mauthulo kwa wala kuvandonekana kusia kuonja kithiro cha kukitha miti kwa wingi va kauntini ya Makueni na Kenya kwa jumla. Ya tatu muhimu ni kuhakikisha kwamba hiyo miti tumepanda tunahesabu rekodi. Tunajua tulipanda miti aina gani, tulipanda wapi, na tunaangalia kama imesurvive. Ndio sababu KEFRI tuko na app inaitwa Chasa Miti app ambayo ilikuwa developed na KEFRI na imekuwa adopted na Ministry of Environment, Climate Change and Forestry, na tunatumia kuweka idadi kamili ya miti ambayo tulipanda na kuangalia survival. Ili next year tukifika tutajua tumepanda miti aina ngapi kwa msimu huu. Tuna advise kwa diskadao wetu na wakulima wote miti gani naweza kufanya wapi. Kwa mfano miti tulipanda katika Q catchment ni miti ambayo inastahili umajimaji. Majimaji hawezi kuua miti. Hiyo miti kuna nao KEFRI, kwa mfano kama acacia lata, kama terminalia brownie au muuku. Hiyo miti kuna nao KEFRI, ama ile tunaita makindu, Phoenix reclinata. Kuna miti ingine kama mukao ambao ni male folicancy, inataka mahali hakuna maji mingi. Hiyo ni miti ya sehemu kame. Ukifanya hivyo, wakulima watafaulu kukuza miti ambayo itawafaidi wakati ujao na itazingira mazingira yetu kuimprove. Mutongo TV kuma Kibuzi kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinga. Ndongo ikivathukanio kuma Matungulu ile ikomanie tathini tamboya cia amwika kanisani wa AIC Kasingatala na mboya ile sivangitwe ni ofisi wa muyumbe wa Matungulu vamwe na MCA wa Tala no kana kunena na amwika yulu wa mikalile yo nimendia amwika kuosa matambia na kulika maunduni matona umatethia na kwiyukilia kiukwati vaililikano kana mbe wa amwika muonza ni mane yumise thayo mwaka ni muthelu isioni ithi boni mutise na mauvombe yange. Pena na MCA wadi ya Tala nonginya mwika yama na umayurulu kwa masoma kuna maundu mavya sala hemathuthi ya mwinga kulika maunduni matonya umatethia na matonya umakwata mbaundini wa maundu maki ukwati. Natoa yange wa mundume ulika biashara ni na pasta makania yulu wa mituo methuku ila yende na twetha na ebindesyo za meditate na kulilikana endwa maitu ala methito manatu tie bindani bize bwitina na twetha na mitala miau na twakulia serikali both national na county government na nitwanena na ofisi wa mheshimiwa Mule pala twetha tunya mitala na county government itu twabanga na undu andu maitu twailo mafund makambi ya biashara situ na twakulia serikali wa Masaku ulani ndini twende na unenga andu maitu a conducive environment matona kuna biashara Otou wa mwika maithu kwende na otoi sona na nyakate wa mona tongo ya langi ila methe wana maumu na kana kumatethese kukita na maundu maki mikalele na kumaveta na mituo methuku na nitwenda twanene ni namo maundu maingi na konzani ila yithitwe ivo nundu tunaisi andu aingi mamwika kwanza ya kwiyita mwakani muthelu ni asie twanene ni amo na twamanenga wikwatio na twewe na kana nitukwinda twinena ni namo kilevinda na twanena ni kana mundu enda nondu nusio kila mundu anena ni na munana wake na mundu wa mwika enda nondu isutiyo nziela wa ilito tumia njia mwika ni makulu kunenge wito maundu makoneti kisomo makulu kutumia manjusi ya kiuvundi la sisio ni sio na muno ndeno isio sia Matungulu na kana kuhendeza ndeno maundu la matonya umateve ndeno wa kuyaka ivinda ningi ukite nitwakulia andu maitu mamwika masovya ikundi nikana matone kwa apply mbesa isu nikana matone kuna matone kuna biashara na kuendesha maisha monambe elelezo kwa siana ithito kwea coincidentally ni mwalimu wa primary school na siana ila tu usomethia sitha isi andu aya ala ni mwakuwemo ninona mauthio mena hope especially nondwa hope ila yaetwe ni ofisi wa mheshimiwa Mole na wa able MCA mheshimiwa Kataka mwesi andongo isia mwika kuma isioni sia Matungulu ni makule ya mwika na makuyumila sia ila kwina mbano sia mwika na muno kukwata mumanyisio kana maundu mavata la matonya umatethese sendino wa maundu mawamaki mikalile mawirana ni vatonya kava kithu wa vitalo musio wa mwika utanesa imili ndino wa mbano lotwa iwe kou ngoli wakwa ngoli ya mwika nundu wa sisia na mbela tena yo tiela tu expect ya bata atoka nitu mutungia mubea ko mwetha wewe mwika wa Matungulu ila wewe ape kindu kiuneno yo lwa mwika tafadhali my friend umela kaundini ya Masaku
nyene toboni motesia. Munini wa Musumbiri Gathi Gachagua ni wakulia vethi wena ngwatanio kati wa nthi cionthe cia ilembeta ya umiloni wa sua ya kukita uvungulu wa Mauvoo ni kana Mauvoo wikinie nthi isu. Gachagua anena ndeto ika vindani kala ikomanite na maofisa mausese ya Mauvoo kuma nthi ya Kenya pamwe na atoi kama uthui masiko kuma nthi 15 cia ilembeta ya umiloni wa sua isesoni ya kuvingwa ngwatanio ya Mashariki Cooperation Conference kuya Mombasa. The interconnected nature of our security and stability can therefore not be overstated. The fate of one country is intricately linked to the security of another, as our collective security is only as strong as the weakest link in our region, in our regional chain. Hence, the challenges we face demand a collective response from us, a response that can only be effective if we stand together. As technology advances, crimes and other forms of insecurity have gone high-tech, therefore more complicated. These and other security challenges threaten national development agendas for socio-economic transformation towards the Africa we want, as outlined by Agenda 2063 of the African Union. Security concerns are a threat to Africa rising. Besides achievement of sustainable development goals, as envisaged under Agenda 2030. Africa is without doubt the continent of the 21st century. But insecurity, if not strategically and decisively tackled, may derail the vision of transforming the lives of our people. National and international legal frameworks place the responsibility of guaranteeing security to citizens on the state. We are going towards a global village and a borderless society. So let us work together and cooperate to enhance security and peace in our region so that our people can enjoy their lives and they can go about their businesses without having to worry.